programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Saan pa'y anagawid ni Nana Usyang? Diyak mo, friend. Ay nawaw, apay adi mo ammo kat katugangan mo day jay. Saan kami mag-aklos? Kan may sa anak-anapan ijay balayda. Ay unay kan friend. Puno man, diyak man amo no apay akagurak launay ti panagrup-rupat katugangan. Adda ka di basol na ken ka? Wano, adda inaramid na adi mo nagustuhan. Awan mo't kiti. Awan mo't gayam kat. Apay nga'y akaguram ti katugangam. Basta kasi, friend, di mon saludsudan. Ay unay kan friend. Saan man anasaya at ti kasta? Gurguraam ti padam a tao kat awan mo't gayam basol na ken ka. No apay ngamin ati katugangak ti pagsarsaritaan taan. James topic man ngamin ang nagado ang mabalinta pagsaritaan. Dayjay pay lang mag. Kaano pa yan nagawid kayo, nanang? Ay, hindi kalman laang mayo anak ko. Kumusta mo't daang kalijay? Nasaya at damot. Ay, wun gayam. Ala, manday to. Manirita, nanang? Pasarabok para iti apo. Imported data. Impawit ni uncle mo. Ay, nawaw. Agyaman ako na, nanang. Awan anyaman na anak ko. Sigurado ang maragsakan ti manugang kuno ko ah. Sigurado dahi ta, nanang. Imported ko naman. Dapay dilata ano kayat diyaw. Amangan mo't na owan mabati, para ka na kayo. Adu day jay. Siyakla ang matimang mangan dito'y balay. Sigurado asaan kumutla ang amay pus day jay. So kataklat na nga rudan ni tinatang nanang, tapno at damat abastoyaw. Oh, para iti anak ta, bakit? Anya day taya? Pasarabo ni nanang para iti apo na. Kita ang to Idi sumpay lang dita. Padagatas, dilata, kan dadumapay. Ay nawaw, idi sumpay lang dita kunakmat. At ang samat parikot mo, bakit? Awan matkit di. Apay nga raw na nakamisuot ka. Ay, nabanugak lang. Sikapay lang tiyagluto. Awan parikot dita. Kabaalak pa'y mo't niya. Umay ka pa man dito, imayaw. Apay ka tayo bakit? Basta umay ka, tadday bagakken ka. Mabit lang. Agawam ta na patagday bagakken ka. Oh, ano ti parikot taya? Daytoy, tiintad ni nanang mo. Uwan, ang dagatas, kan diaper para iti anak ta. At dapat tsokolate, kan dilata, bakit? Kita ang man daytoy. Oh, expired mo tandag itintad na. Ha? Expired? Kita ang ta na isurat ah. November 17, 2025 mo. Ay, wal. Makitam day ta nga aramid tinam. Isublim dagitoy kan kwa na. Tama nga no agsakit tayo pa'y no kanin tayo. Isublik ti pasarabo ngayon tadyo nanang. Ay nawaw, apay nga isublim nga ay. Expired mo't nga may dagito nanang. Saan nga expired na kita anak ko? Kitaan nyo ti tatak na 2025 mo't amin. Kas kumay ti dahito gatas. November 17, 2025. Saan nga expiration date data anak ko? Anya? Manufacturing date data. Saan nga min amaawatan tinadumaan na isurat? Ngam sigurado ak asaan nga expired na kitiintad ko kada kayo. Sana kaya't ni bakit ko na gito'y nanang. Ay kat ipalawag mo kan kwa na ah. Ang mga nudina amo ang manufacturing date data. Sa balimot nga min titatak dagiti produkto dito'y lugar tayo. Ayan nga, iti expiration date dito'y nanang. Day taman na yaw. I-Google Lens mo tapno makita yaw.
Si kamutan ti makaammo amang ipalawag ken bakit mo. Di mo't imbagakan ka nga isublim dagita apasarabot inam. Apay nga inyawid mo pa ilang. Saan ka no nga expired na gito'y bakit? Anya saan nga expired kat no makikita at 2025 to expiration date na. Saan ka no nga expiration date ni nakita ta? Manufacturing date ka no gayam. Ay saan man asyak tilukluk ko nyo? Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat kadagita ang produkto? Lukluk kundak mutan? Saan ang amang mangan iti expired niya? Ni bakit mo't? Manufacturing date ka no nga ruday chay. Ay basta! Saan ko nga ipainom day tagatas iti putot mo? Narigatan! Sa anak nga bibisin iti pasarabo? Awan matimbagak nga agbibisin kay ti pasaramo bakit? Agpalpalawagak laeng. Ay panagrup-rup pa lang aming tinam at saanin ang mapagtalkan. Anyat ko nam? Noan niya tinangag mo, iso day jayan! Nay, sa dino ti papanan nyo, friend. Kan, anya nga itawit mo. Pasarabo ka no ti katugangak, friend. Kat, pangipanam kadagita. Isublikan ko na. Ay nawaw, apay nga isublim nga eh. Una, ta-expired mo ti inted na kata kami. Delikado ka nun. Nan, kita akman, friend. O, kita ama. Agpapadada, 2025 amin. Nay, saan samot nga expiration date data, friend? Panagkuna kat manufacturing date data. Malagip ko kat. Kastamot lang dya impawit ni antik kada kami day. Ay, isublik lang ta. Narigat na. Gaputa saan ko ang maawatan tinakasurat? Ikanak matan iti expired. Ha? Saan ngamin ang mapagtalkan kat di pa nagrup-rupa day jabakot? Ay na, saan ko makasta ti panagsasaom iti katugangan, friend? Mala, mudtoy ta ipakitak iti asawak ti ibagbagam nga expired. Ay, saanan, friend? Isublik latan iti katuganga. Wenno saan, ipadas mo pa iti ag-search iti Google, sakbay nga agsao ka. Tapno di kamot mailawlawan, mare. Isublik dagito'y nanang. Ay nawaw, apay nga isublem kat para kada kayo day tanakaw. Saan kami amang mangan iti expired nanang? Nay, saan pa'y mo't nga expired dagita? Anya saan? Kat iso tinakitak ang nakasurat. Mala, muto'y man takitaag. Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat? Kastamot tan ti aramidin nyo? Ay na anak ko, daytoy ti manufacturing date. Daytoy mat expiration date na. Saan laeng ang maawatan? Tasabalit ti surat da. Jay daduma at dati nakasurat no mano atawan sakbay nga ag-expired. Si katimakaam nga agbilang. Ay saanan? Kukwayulatan. Ay nawaw. Ang mga noan niya pa'y timapasamak kada kami. No kanon mi dagita ang pasarabo. Sa dino tinagapuan nyo iti anak mo, Ingges. Iti ayan ti katugangak tatang. Insublimi ti expired a pasarabo nga inted na. Expired na pasarabaw? Wan, at inted na kada kami ngam expired mat. Irason na pailaang ang manufacturing date kano day jay. Amangan mo't no pudno ti ibagbaga ti katuga nga manakaw. Nang runa no imported ti pasarabo na. Imported at talaga. Iso asaan ko ang maawatan tinakasurat iti packaging na. Saan mo man gaya mamaawatan? Ay natatang, narigat ti agtalak iti dayja abakot. Panagrup-rupa na pailaang ngamin kat saan ang mapagtalkan. Kasanaw no pudno ti ibagbaga na kat sikati nagkamalay. Ay nawaw, talagakit di nga ugali na ti kasdi ah. Ipagarup na siguro nga agbibisinak iti pasarabo iso akas jay. Kat, nag-search ka kalimot lang, friend. Saanin akasapulan day ka, friend? At damat Google, friend. Tapno masumbatan mo't lang, dagiti sa lutsod mo. Kan tapno saan mo apagpanunutan iti dakes, di katugangam. Ay na, friend, saanin akasapulan ta insublikon ti inted na. Anya? Oh, ada ka di parikon? Kasanungay no saan gayam nga expired day jay. Kasano, no pudno ti ibagbaga ti katugangam.
Di si kanto ti nakababa no kwa, friend. Ay na, friend, nagan nadaklaan. Prevention is better than cure. Kita man no expired day tao, Jenay. Ne, dilata mo't dayta, nana. Dagitoy ti insubli ti manugang ko ta expired ka na. Panagkunak at manufacturing date dayta, nana. Ngam ipilit na nga expiration date ka na. Kinapudno na dimmagas ni Mari Inggis dito'y balay, iti na minsan nga aldaw. Kat nadakamat kumutlaan ti may papan iti manufacturing date. Nung agpatangkan mo't, nana. Ay, nagregalakit din ayati kastaw. Kaya't kulaang ba't ti mangtag iti pasarabo ka na kwada. Ngam siyak matan tinapadakas. Hay, talaga akasta, nana. Narigat ti agpalawag iti tao asaan ang makaaw-awat. Ala, kukwa mong dagito'y balasang ka. Ay nawaw, ay kwa, saanan, nana? Ala, kitin, tapno at si dainyo. No saan akayat ti manugang ko, itad kulatakan ka. At reunion tayo itong Sabado, bakit? Ay, kat mapan ka, ano kayat mo? Si Kangay, da kayo iti anak ta. Masaduta nga bibiyahe. Saan mo't nga dayo? May sa oras lang matibiyahe. Mapan ka no kayat mo. Nya, No ibaga ka sa anak amapan, di nakpilitan. Ang mga numaasara kat anya pa iti maisawang ko kan ka. Ramanam day to'y mayo anak ka. ano na tinanan? Pasarabo ti kasinsin mo. At naman ang impawit da? Wan, ngamdya kung kayat ti mangibingay kada kayo. Ang mga nointon madamdama, kat siyak pa'y ti mapadakas. Mawatan kayo nanang. No agsasao mo ngamin ti asawam, kat kaslad na nadag sa nabasol ko kankwana. Saan kanupay ang mapagtalkan ti langak? Diyak amoy ti asawak nanang. Diyak amo no apay pagpupudutan na kayo. Narigat ti mangtad iti tao adi na amo ti mga presyar. Da tao pa'y kit di at ti mapadakas. Saklatan ti ibingayan niyo nanang. Diyak maawatan ti katugangak tatang. Apay manan ti katugangam. Kastoy ngamin, napan ni Mayo ijay balay da iti kalman. Okay. Ini ka na ni Mayo iti chocolate, tadagayam impaw itda a package kan kuana. Anya ti parikaut no inikan na si anak na. Ay nawaw, maiparbang ayamat ti kasjay tatang. Anya ti kayat mo asaway. Ni Mayo lang ang matinikan na. Awan mati para kanya. Well, ata mga noy kan nakakatibagam nga expired. Anya, Nalipatam ka din, tinaramid mo iday. Ibagbagam pa'y asaan ang mapagtalkan ti panagrup-rupa ti katugangam. Makapatroma mat ati kasjay. ha? Jay nasaya at ti intensyon mo. Ngam pagpanunutan da ka pa'y iti dakayos. Ay na, awan ko matipagsakitan tinakam mo, friend. Ay, kunaklakit din no maawatan nak, Jenny. Saan mo't gayam? Kas gayam mo, katjak kayat ti agulbudken ka. Sigurado nga agduadwa ni nanaw siyang takas jay mat ngamin ti inaramid mo ide. Basol ko nga rod ita. Kunak mat ngamin nga ag-search ka pa'y. At damat Google, ngam di mo mat inaramid ti inbagak, gapo ta inpagarop mo ahusto ti ammong. Oo na yun. Pagadalam dayta, ta intun sumaruno, siguraduam ahusto ti isawsawang mo. No nagkamali ka, sika ti agpakumbaba, friend. Laglagi pam ang nagsasakit ti balikas mo ide iti katugangam. Ay na, maditirik na ti manugang yo, idi saan nyo nga inikan iti pasarabo, nana. Anya ka no ti pagsaksakitan tinakam na. Wen tani kanumayo laeng ti inikan yo. Ay nabalasang kaw, makapatro mga may timangtad kankwana. Day tamot lang ti imbagak ken kwa na. Katjak amo ano naawatan na ti imbagak, nana. Isumot nga may tinagbitaw. Di na pa tiyan ti maibagbaga kankwana. Tati adday ti panunot na, kaddakas ti intensyon ka.
Sapay la kumaa, ta makaamiris maten, nana. No daduma ngamin kat may samot ni Mari Ingges. Di na mo nga aklunan ti bidot na. No at parikot mo ka ni Nana. Idiritsum kan ko na. Parikot mat nga ibagbagam si Kamayo. Wan ata kong kumpurme ka numat ti istoryam ka nagiti kalugaran tayo. Saan akong kumpurmi day jay? Tay bagbagaklaan ti adda iti kaunggak. Panagkunam ka di kat adda maitulong dagiti kalugaran tayo iti parikot mo ita. Ay nawaw, adda imbagak aya ang makatulong da. Apay nga raw, damasapol nga istoryam ti mapaspasamak. Ulitek man na, no adda di mo kayat ka ni Nanang. Idiritsum kan ko na, tapno masungbatan na mutlaan. One-sided ka mo. Sana sakti pagpungpung to tambakan. Tanay, dantani maibusan ti pasensyak kan ka. Siya kung tinangyag iti vitamins yun, nanang. Ni Mayo nga ay, at di balay. Ay nawaw, apay nga imbaon na kapailaang. Siyak tinagboluntaryo, nanang. Anya, kaya't kay matlangamin ang makasarita. May papaniti anya, may papaniti expired apasarabo yun. Ay na, saan nga expired dagijay? Isumatlaan ti kunada kanyak. Ay, pasensya kayo, nanang. Sa anak namin ang nag-research, sakbay ang nagsauak. Mamati ka nga raw, asaan nga expired dagijay. Una nang, nagululi makaklaang idinaamwak a husto kayo. Takas na unay tibain ko kada kayo. Ay na, si kanto mga bimbalasang ko. Di mo pat yun ti ibagbagak kat nasaya at mati intensyon ko. Bidot ko day jay, nanang. Sapay la ko mata mapakawandak pay. Ang di mo kuman ulitin ti kasjay tanasakit mo't itirignak ti kasjay nga isaw-sawang mo. Wala nang saanan maulit. Ay nawaw! Sakbay nga agsao ka, sigurad mampay nga umuna. Iti kasta, saan ang masaktan tirik na ti padam a tao, nang runa no nadalusmet ti intensyon da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta kayo kan tatang ditanan na? Nasaya at latabot anak ko. Da kayo nga ay, kumusta dagiti apaw? Nasaya damat na nang. Kano nga'y ngagpasyar kayo dito? Kinapudno na, planok ti agawid dita. Kano? Intun umaya bulan na nang. Ipadas ko man mo't nagbiro kiti balitok dita. Ay nawaw. Awan balitok dito yan akaw. Ipadas ko lata. Adda ngamin nabuyak kayo. Anya ti amu tayo nga eh. Ang mga no agswerte akmat. Nangina ti balitok kita na nang. No adda balitok dito, ang mga no idipay anaibaws. Ang mumut na giti tattao dito, alistuda no pagkwartaan di saritaan. Basta, agawid ak to dita na nang. Ang mga no adda dita ti solusyon ti parikot me iti kwarta. Na, kalkalpas mula ang anangan, ngam agil ilad kakit din dita. Di nakdistrubwen, tanda pang panunutak bakit. Ay nawaw, alas 8 iti agsapa, Rodelio. Di kag trabaho aya. Saanan?
Saan na nakasapulan, bakit? Iti anya aga po adi ka agtrabaho? At sa bali at plano. Anya? Nangina ti balito kita. Iso nga agawid ak pa iti lugar dananang kantatang. Ay nawaw, agpanunot ka man anaimbag, Rodelio. Ipadas ko man matyag birok iti balito. Ang mga ano dayto yan ti bumaknangan tayo. Agtrabaho ka kiti. Saan aday tabalitok ti adda iti panunot mo? Ay, hindi kag sasawi ti kasta. Tanong baligi ak iti plano. May ranod kan tumot lang. Anya ti kunam bakit? Agawin ni Rodelio? Unlakay, imawag itay biga. Apay ka na nga agawin. Agbirok kano iti balitok dito'y lugar tayo. Amangan kanuno dito iti ayan ti solusyon ti parikot da iti kwarta. Anya? Ada ayamot balitok di tawi. Hadyak man amo iti daydi aputot mo. Ang mga nagbambandok tulaan. Si kanto ti makisarita ken kuana lakay. Wan ano dungag. Impadas da pariguryo tinagbirok idi na palabas atawan. Awan mo't naalada nga ore may sagramo lakumano isaw. Istorya to iti putot mau tapno amuna. Ay nawaw, bulbulong manahin bakit? Ano san tayo ata isulaang matyada? Di mo mat ngamin kayat ti agtrabaho. Di ka makaaw-awat man. At dangarod isagsaganaak. Anya maninday ta nga isagsaganaam? Ay nawaw, imbagak mo't kan katiplanog. Ti planom nga agbirok iti balitok. Wana, anyat amungay. Ang mga nagsurti akmat. Akas karag iti mabuybuyak iti Facebook. Awan lat amok di ta, Rodelio. Mapan ka man kit ni ti store ni Sita. Umutang kay tinaimas asidan tayo. At dapay utang tayo asaan anabayadan. Bayanak to no bumakna nga. Sika akit di mo't. Ay saanan, nakababain mo't iti kumarit. Na, mapan kakit din. Siyak ti makaamong agbayad ko naktumag. Saan mo pa'y asigurado no adda balitok ijay? Ngam kastamat tan ti panagsasaong. Patyen na ka di bakit? Iti saan nga agbayag? Baknangak taon. Hay, saan asyak ti ibaon mo? No kayat mo ti umutang, sikat ti mapan. Umutang akman, Marisita. Pasensya ka, ngam sa anak pa nga agpautang ita, Rodelio. Ay nawaw, may sa kilo ababoy lang at utangak. Sa anak pa nga agpautang, tawanan igatang po itilakok no mautang amin. Di ka madanagan, tagbayad ak tumatlag. No anya ti imbagak, iso ti masurot. No, di mon samot amaw, adantani akon bumaknang. Anya, Di ka madanagan, saan ka apilitan, no di mo kaya't kagpautang. naa, Nga, dahil iti tandaan na. No siyak di bumaknang, huyo kan tumat kanyak. Ado ti balitok me, di mon samot amaw, ha? apay nga rod nga umutang ka no adu magayam ti balitok yaw. No siyak ti bumaknang, sa anak to agumatang dito istor mo, uray pupukutam. Ay nawaw, saan man asyak ti butbut ngam si ka, Rodelio? No saan ka agumatang, pumanaw kay ti sangwanak. Anya nga'y, pinautangan na ka. Nakaimot-mot na dya kumarim. Ibagbagak to mga minsan ka. Mabusorak iti da dya Sita. Apay ngamin nga ipilit mo ti umutang. Katawa nga roda ti maipautang na. Di mo nakita aya abasit ti na i-display iti istor na. Bayadag to kunakmat. Ay nawaw, di mo ipilit ti kayat mo. Irespeto mo ti desisyon ti padam a tao. No siyak ti bumaknang. Saan kung tumatapagan ano ti gumatang iti istor na. Di ka agsao akas na. Ta saan mo't asigurado ta planom. Ang ammo kadakkel ti posibilidad na nga agbaligyak. Urayan nyo lang. Aguray kayo minda. Narigat ti kasta, Rodelio. Kaslag bilbilang kan itipi kasaan pa'y anapusaan. Talaga ka di nga ipilit mo ti agawit, ha? Agawid na, takayat ko mati bumaknang. Imbes nga agtrabaho ka kitdi. Ay nawaw, kanayon laga na kontraon ti planok. Suportaran na kadimot
Un atan no agsasao ka, kat kasla sigurado nga adda balitok ijay. Adakin ka no, dinakpat yan. Sayang laeng ti trabahom no panawam. Manulaang matisweldo mi ijay. Kat no above minimum matisweldo yo. Above minimum ngamit kinangato ti magatang, saan nga umanay na dya pagbiyagan tayo. At least, sigurado nga da sweldom. Di mo man kamin kontrang ti planok minda. Kasano nga agbaligita no kasta ka mo. Hay, makamu ka. Awan mo't denggam asao. Nakababain lang ang kadagiti kalugaran tayo dagiti isaw-sawang mo. No siyak ti bumaknang kung kunam kiden. Sa dino ti papanan nila kay mo, Mariminda. Agawid ka no ijay lugar da, mare. Kasano nga iti trabaho na? Pinanawan na tagbiro ka no iti balitok ijay lugar da. Anya? Day tangamin tinabuyan na ka, kayat namat nga aramidon. Dayta dya ibagbaga na abalitok. Wen, mare. Adda ka no ayat ibalitok yung mare. Saan nga amo nila kay ko tilawlawaten na, mare? No adda balitok me, ay kat saan kami kuman nga grigrigat ita? Ti balitok lang, iti panunot na, ti palpalastog na. Advance magayam nila kay mo. Ay, naku nampay, mare. No agsasao, kat kasla sigurado nga da mabirukan na abalitok ijay. Narigat ti kasta mare. Kasla agbilbilang iti piyok, asaan pa'y anapasaan. Ay, kastamot lang ang timbagakan ko, ana. Ngam ipilit na ti kayat na. Nanang, rugya ko ninton bigat ti plano. Ay, kat kasaritan pa'y ni tatang mo, ano anya ti maibagana. Ay nawaw, apay pa'y lang. Amok tiraramida kanya. Awan nga rod balitok ditaoy. Adda nanang, da kayo hindi mo. Ay, naanak ko, sayang lang ti trabaho maapinanawam. Nangina ti balitok ita nanang. Oray pa'y nangina no awan mo't mabirukam. Sayang lang ti bannog mo. Sigurado kasana masayang ti bannog ko. Agtalag kayo kadikanyak. Amok tiraramida. Ay, nawaw. Dahito yan ti bumaknangak ko naktumay. Saan analakat ti kasta plano Rodelio anak kao. Di yun nakita ti gamit ng sangpot ko ay atatang. Nakita, kas ko na ni nanang mau, awan balitok ditoy. At datatang, impadas na tatam kuryo tinagbirok hindi napalabas at awan. Nga maawan na pulos nakita na. Ang mga nukamaling amin ti proseso ngay naramid na. Sayang lang ti pannog mo no ipilit mo nga ramidan ti plano manakaw. Amo ka sana masayang tatang. Apay aya anatangken ti ulam. Diyak maawatan no apay akong tranyo ngamin ti plano. Di milang kayat na masayang ti pannog mo. Ang no kayat mo apadasan. Sige lang, tapno mapnek ka. Ni Rodelio nga ay. Anday jay karayan baka Anya, binaybay akon. Tama nga no ibaga naman na kung kontraan tayo ti plano na. no adda balitok ijay. Adda kumanaala dagiti kalugaran tayo iday. Naita nga raw ti saan na pampanunutan. Ay, narigat nga agpaisutag sasao. Amangan kit dinuguraan na ta. Kano sa bali tirik na iti imbagakken kwa na. Agulimag talat tangaruden lakay. Wainin may anta nga ramiden na ti kayat na. Wan tapno awan mo lati maibagbaga nakadata adatakkel na. Kain tapno mapanignikan na apod no ti maibagbagaken kwa na. Agkape ka pa, Rodelio. Agyaman nagnanang. Kat adda nakita mo no nabiro ka mabalitaw. Awan pa nga raw. Makalawas mo mutin ijay karayan. Saan pa siguro nga itatial daw ko na nang Na, ipadas ko manan inton bigat. ay nawaw, saan ka ba'y anabannaw? Kaya't ko mati makaigami ti balitok. Kaya't ko ti bumaknang. No nagtrabaho ka kit di kuma, di adda ko makwarta. Nalaklaka ti bumaknang no at da balitok nanang.
Saan pa'y anagawid nila kay mo, Mariminda? Saan pa'y nga rod, mare? Ay nawaw, nabayag matan iti lugar dagiti dadakkel na. Talo abulan na ijayan, mare. Awan pa'y nabirukan na abalitok aya. Apay asaan pa'y nga agawid ngay? Daka mo, mare. Ay nawaw, saan nga imawawag kang ka? Imawag, ngam di namat imbaga no kumusta tilakad na ijay. Amangan mo no adumot ti inurnong na abalitok ijay. Naimbag ano adda balitok, mare. Kasanungay nubannog na laang gayam tinaurnong na. Mano abulan nga berbero kay ti balitaw. Nga maging gayta awan latamay. Sayang ti panog ko tatang. Ada ngamin nabuyak iti Facebook at ado abalitok tinabirukan da. Amang ano saan mo tadi taoy. Diyan mo tatang. Ay nga rudan ti plano mita. Mabainak mo't nga gawin tatang. Ay nawaw. Anya ko ba ti pagbainam? Una ta impampanagkel ko abumaknangak. Tagayam, awan maalak abalitok ditoy. Apay nga main nga inununaam. Tiamok agad adu ditoy tatang. Inton sumarunaw, sana masapaw nga iwaragawag mo ti planaw. Nakababain tagpakita kadakwana tatang. Awan mat nga rin pagtrabahoam ni taoy. Garden laang tiamumi at trabaho. Hanggang di mo mat kayat tiyag garden. No syakti si ka. Agsublikan iti sigo na pagtrap-trabahoam. Ay, agim impake ka magaya manak ka. Magawid ako nanang. Naimbag man ta na panunot mo ti agawaid. Awan mo't kayang balitok ditoy. Di mo't imbagami kan tatang mo nga awan balitok ditaw. Ipili mo lang amin ti kaya mo. Sayang lang tal daw ko ditoy nanang. At least, napanagnikam apod no ti bagbagami kan itatang mo. Mudim nga ka kumakara kayo. Saan ko manasayang ti oras ko? Anya ngayon ti bagak ka nagiti kalugaran may. Sapay inis istoryak abumaknanga kon. Ay, awanan imbabain mo lang ti bagay. Nadala pagtrabahwak ditoy. Saan ako nga gawin di dyan? Magawid ka kidain. Kasi mo't ti pamilyam a pinanawam. Narigat ti biyagi dyan bakit? Kat ayan ngay ti balitok nga ipanpanakkel mo. Awan nga ron. Ay nawaw, api nga awan. Awan mo't kayang balitok ki dyan. Anya ngay ti panunutan dagiti kaaruba tayo no kastalaang. Anya nga ron ti maaramida kat awan nga ron. Tijak ngamin kayat kan ka kat ipalastog mo adagos. Saan mo pa'y nga inaramid ngam nagsasao ka kasla sigurado kan. Tulungan nakman kit de. Tapno sa anak may babain. Nagsaludsud da. Ibagam sa anak anatuloy iti ayandananang kantatang. Ibagam nga da sa bali anapanak. Kat no amuda nga iti ayandananang kantatang tinapanam. Ha? No siyak ti bumaknang kung kunampay kadakwada. O, anya nga ita. Saan ka mat nga rod abimaknang? Ay, nakababain kalaunay, Rodelio. Nagawid mo gaya man nila kay mo, maray. Wen mare, idi pa'y may sangal daw. Mas daawak laan. Tasabali man tinagnaan na itay bigat. Aya, Wen maray, saan matan nga iti sangwanan ti istor ko tinagnaan na. mabain siguro kan ka, mare. Ay nawaw, apay mat maray. Wen tawan mo't nayawid na abalitok. Kunak man no adu ti balitok da maray. No siyak ti bumaknang kung kunana kanyak idikat. Nagpatinggalaang iti sa umare. Uray may sa agramo, awan apulos inyawid na. Anya? Iso nga itakot mababain kadagiti kalugaran tayo. Natangkad tumak ngamin ti ulo na. Ay nawaw. Kasta unay ti bain ko kanagiti katrabahwak bakit? Ano sama? Ang angawandak pa yun. Ay nawaw, basol mo matlaang no apay nga ang angawanda ka. Si kantumot ngamin. Awan na igamam akwarta ngam nagadun nga ibagbagam. Makababain launay. Ano sam, ta si kamat lang tinangaramid iti pakaibaba inam. Anya nga tana agabrudak langan. Nagplano ka manin nga agabroad. Inton kuan nagadumanin nga istoryam. Saanan bakit? Agul uli magkakong tapno sa anak ang mapabainam.
No awan ngamin ag saludsod, ag talna kalatan. Di ka agbalin aparamag. Di mo ipalastog ti may sa abanag asaan pa'y mat asigurado. Tanarigat no umununa ti sao. Naawatam, Rodelio? Wan bakal. Ay, nawaw! Di ka agsao akasla sigurado ka iti amin. Di mo ipasindayag ti maipapan inton bigat. Ta di mo ammo no anya ti sumaruno ang mapasamak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumnga. Paglinglingayan kabayatan din kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada pensyon ti pimusay nga asawam, saan ka day, girly anak ka? Adamat, nanang. Day, adan tumaawat mo iti binulan. Wen nanang, iso ti asikaswag inton bigat. Ay nawaw, nagsya atan no kasta. Uray saan kan nga agtrabaho? Ape ana saludsod yu ti may papan iti pension day dilusyo, nanang. Ay kwa. Kaya't kula maamuan no addawan no awan. Kasta ka din, nanang. Mala, agpakadaak nga rudan. Masapul nga agawid akon tani. Ado ti agururay at trabaho iji balay. Ti apok nga'y gayam, saan na nagawid? Nagadumot ti pakakumikuman ni Ayra, nanang. Manmanula ang agawid dito'y lugar tayo. Kasta gayam. O nanang, mala, agawid ako. Magananad ka anak ko, intun maminsan tumanan. Nanang, nakitak ni Manang girly di paradaan. Sa dino ti papanan na day jay? Ilakad na ti pensyon ti pimusay nga asawa na. Kaya't kali asawon day ta nga agpensyon mo't ni Manang? Una, adan tumat ti binulan ang maawat na nukwa. Ay nawang, naggana sinukas talanang. Naku nampay. Ang mga dakkel ti pensyon ang maala na. Sigurado daytan. Mayat ti trabaho day dilusyo nga asawa na kay. Di uray sa aring nagtrabaho ni Manang. Wala, kan adan to pa kairanudan ta, Arthur. Nanang! Nanang! O bayan! Day, si kamot gayam, girlay. Naimbag nga aldaw yun, nanang. Sumrak ka, anak ko. Saanan, nanang? Indagas ko laang tikar ni aginatang ko para kada kayo kantatang. Ay nawaw, gimatang kapay lang amin anak ko. Adamat kit disweldok, nanang. Saan sa pa'y mo't anabayadan ti hulhulugan nyo adaga? Saan pa'y nanang? Ayun gayam, inasikasok ti pensyon ni Lucio itay. Nasaya at matnukas ta. Isupay agastusin nyo nga agina. Ibingayan kay to iti pensyon ti anak yo, nanang. Agdugaw ka, tamangan tanlakay. Adubo ababoy ti sidaan ta. Ay nawaw. Gimbatang kapay lang amen Priscilla. Saan ko aginatang ti karne ang makit-kita man niya? No saan mo ginatang? Nangalam nga ron. Inted ti manugang talakay. Ni Godlay? Wun, isulaang mo ti manugang ta.
Naimbag man tadeng gatang na. Nagsweldo ka numot, lakay. Supay kita paggastusan na. Aywan kayam. Inlakad na kano ti pensyon ti pimusay nga anak ta. Kat, ada ka numawat na. Ada, lakay. Ay kitusto no ada maawat na. Tay supay nga ibayad na, iti daga ahul-hulugan da. O, kwarta para kada kayo, nanang. Ay, wow! Saan kami? Ba't ngagdaw-dawat, anak ko? Awatin nyo kitni. Pensyon ni Lucio da ito, nanang. Ay, saanan. Ibayad mo kitday no adda pa'y utang nyo dita. Di mat imbagak nga ibingayan kayo, nanang. Ay, nanak ko. Para kada kayo day ta iti anak mo. Para kada tayo, Da kayo tinang padakkel ken ni Lucio. Iso amayat ti trabaho na. Deserve you ti makibingay iti pensyon ti anak yo, nanang. Ha? Ala, awatin nyo kitdi. Tapno adday gatang nyo iti masapsapul yo kini tatang. Ay, katagyaman naklaunay. Ano kasta, girlay? Awan rumbang apagyamanan nyo, nanang. Nagrigatan ti anak yo day ta akwarta. Saan anasaya at ngayimot ko kada kayo? Bakit? Ada nakita ka kwarta iti silita. Ay, wun, intid ti manugang ta itay lakay. Bukas ka, agpinpinsunan. Wun, lakay. Naimbag man ta nang ibingay. Amo namot nga may nanilusyo laang ti anak ta. Nagkirigat na daya ta kastoy, bakit? Ada siguro plano ti Diyos, lakay. Ken at least malagip data ti manugang ta. Talaga, ngawat ba'y bakakan girli a manugang ta? Uray siyak mo ta. Nakasaysaya at ti manugang ta kadata akatugangan na. Awan pa'y naimas amasita amot. Itlog laang matyada. Agpinpensyon ni manang girlay saan ka din nanang. Wan, apay kaday. Agdawat kayo ti kwarta keng kuana. Sigurado at akil ti pensyon amaw-awat nga day jay. 2,000 iti binulan laang matit ited na. Ngamawan pa inted na iti abulan. Ay nao, apay ngay nanang. Diyak amukin manang mo. Agdawat kayo keng kuana Anak yumot ni manang girlay. Agdakarbangan yung agdawat iti kwarta keng kuana. Mapanak to iti ayanda inton umay abulan. Urayan tala ang amaala na ti pensyon na. Kasta ananang, tapno makaraman tamot iti naimas amakan. Wen kaday, siyak di makaamaw. Relax ka laang dita, Artaur. Nagadumot tantin luto masinigang bakag. Duwatalaang matamangan. Wala tay bingayak ti manugang talakay. Ay kat mangitulog kakarutan iti ayan na. Anya turasan. Mabalin maut ngay dagas mo numapan ka ijay gardin ba? Ang ngay dayan na si pagnaak bakag. Adayumot nga miniday. Mala siyak to nga rudan ti mapaninton madamdama. Uy, araw sampay lang. Ay wun gayam. Dandan ni maibusin ti bagas talakay. Ikan na kita kwarta. Nagpauitakan ka na kam Oliver. Manungaminan ti hafkaban ita. Ikan na kita 2,000. Ang mumot ni Oliver ti mga sukli. Ada kwarta iti drawer iti silet talakay. Mga alaklat ang arudan. Unan takas makita mo. Busy ak dito. Ni ay kaya. Awan pa yan nag-aawit sa puko ta. Awan pa'y lakay. Busy ka no, ijay syudad. Si kamot gayam ti masabat ko, abalayan Flora. Kumusta kan? Nasaya at lata, mait abalayan Priscilla. Si Kangay. Ay, kasi ti Apo. Nasaya at kami mutlata. Iti ayanda gerlin samit tinagkapwam. Iti ayan dangag paiso abalayan. Anya ti inaramid mo ijay aya. Nang ituludak laeng iti sinigang para iti manugang ka. Sip-sip mo da ito yung abalayan Priscilla.
naamuan na siguro nga agpinpinsyon ti anak ko. Iso nga agin sisingpet manan. Anyat ko na abalayan. Asinaw ti agin sisingpet. Ay, kwa! Awan, kamalilaan ti panakaawat mo iti imbagak. Agpatuloy akaw. Uray sika, agpatuloy ka mo iti tapno di ka mataktak. Nasalaw ko ni abalayan Priscilla di tadalan itay. Anya ti inaramid na dito'y balayaw. Nangyag iti sinigang nanang. Sip-sip day di atao. Ay nawaw, apay kastamot ng ti ibagbagayo nanang. Amo na siguro nga agpinpinsyon ka, iso akasta. Ay nananang, pagpanunutan nyo man ngaminan iti dakas ti abalayan nyo. Madlaw may, kasta talaga dagiti tao. Sumingpit da no makakita da iti kwarta. Uray idi si bibiyag pa'y ni Lucio, kat kasjayan ti katuga nga kanyak nanang. Di mawat ka day iti pensyon mo. Uray saan nga agdawat, kat ibingayak lata ida kini tatang. Nay, naglalaingan ngay dagita akatugangam. Rumbag laang nga ibingayak ida tanuawan ti anak na, awan mo ti maawat ko a pensyon ina. Diyak amo kang kagerlay. Imbis ada kami iti kapsat mo ti agnumar iti kwartam. Makibingbingay mitin dagita at tao. At damot 2,000 nga ititad ko kada kayo nanang. Napatpatagpay dagita akatugangam ngam da kami iti kapsat mo. No da kami latan ti ikam iti kwarta, di mayat kuma. Ngam saan mo ta priority mo gayam dagita katugangam. Anya a klase ka nga anak? Anya nga nanang, anda intid ni manang kada kayo? 2,000 laang tingtid na. Ay nawa, apay ang 2,000 lang. Sigurado adakil ti mauawat na dahi dya pensyon. Wala ata napatpatag dagiti katugangan na. Anya, Tunggal maala na ti pensyon na, dagiti katugangan na ti ibingayan na. Iso Ay. amismo tinangibaga. una yan ni manang. Kasla saan mo't ngagpampanunot. Dakkel siguro ti itid na kadakwada ngam siyak amismo nga inana. Para makita no iso matag kasapulan. Makita no asino ti tumulong ken kuana. Hay, barurudak iti day kapsat mo. Nasagit tinakam ni nanang ken kamanang. Ay nawaw, apay ka no. Kwarta manan ti makagapo. Kasano kat napatpatagpadag iti katugangam ngam ni nanang. Ikikakmat ni nanang iti kwarta na. Sagdo 2,000 da iti binulan iti katuganga. Panagkunam ka tikat umdas ti 2,000 iti makabulan. Anya? Manang, iti kinangina ti magatgatang ita. Kurang ti 2,000. Nukurang ay kat na yun Anya klase ka nga anak. Imutam kid din ti mismo nga inam. Apay ngamin nga ikampay lang dagiti katugangam. Ninanang latta ko man Ay nasa anak maawatan tawan pa'y asawa mading ko. Amumat nga agmay-may sa nga anak ni Manong mo Alusyo. Ken pensyon na ti kwarta maaawat ko iti binulan. Ti bagam kit de, imot ka. Amo ka, kahit mula ang ti agpa-impress ka dagiti katugangam. Iso akasta ka. Agawid ka numot ni Ira, linaw lakay. Ha? Pasino tinakadamagam, bakit? Isumutimbaga ni Girlay, idinasabat ko di tadalan. Ay, kat nasaya at ano agawid mo tapo ko ta. Nasurok ang makatawan mo tan adita nakitkita ni Ira. Naku nampay, bakit? Magiling ta kay ti saba, kay iso ti paborito na day jay lakay. Anya pa, Sa balaang mo ti ado dito'y balay. natangay nga ta. Adabo nga ti mulam aya. Adawa basait bakit? Malabura sa nga road tapno adda maramanan ti aputa. Kumusta mo ti biyagi di syudad ay rapok? Ado nga ro ti paggastusan, apong. Agtipid ka. Isumit ti aramidak, apong. Ano awan ti abastom? Agtiks ka kinanang mo. Tamang ipawit kami tinatang. Wen, apong. Ay, huwag gayam. Ada insang put mi asaba.
Ay nawaw, kaya't kulaunay dayta apong. Isawa nang iling ta kami, kaamo mi a paboritong ti saba. Agyaman naklaunay apong. Ewan, kano agsubli kay di sudad ngay? Makalawas lang ti bakasyon ko. Nagbiitay. Isu asulitin tayo tapno makapagbanding tayo met apong. Adaman madlaw ko nanang. Anya ti madlaw mo ay ra anak ko. Talong aldaw kun dito'y balay. Ngamjak pa'y nakita ni apong Flora. Adda ijay balay da Apay asaan nga umay dito'y balay nanang? Ay kwa. Ay, jakman amukin ni apong mo anak ko. Busy da siguro Asla saan kayo mat asigurado iti ibagbagayo nanang? No kayat mo si kalaangan ti mapan ijay balay da anak ko. Anya? Naliday kamot ang nagawad bakat. Apay ka dahil? Naranaak ni abalayan Flora ijay palingki itay lakay. Kat, Sa anak akin na sarita. Kan kinusilapan nakpay. ay lawaw. Apay kanumot akasta. Ay, jakman amo lakay. Hamangan man no ada nagapaan niyaw. Awan mo't amo. Kasaritam ni Girlie Amangan no di mo amaw kat adagaya mo inaramid mo anak kasaktan tirik na ni abalayan Flora. Bakal! Anya ti parikot ayan nanang. Ay, kinusilapan nak ngamin ni abalayan Flora. Idinaranaak ijay palingke anak ko. Apay kanumot. Jakman amo iti inam. Adda ka din nagapaan nyo kininanang. Awan mo't nagapaan may. Ngamno apay kasi mo't titrato na kanyak. Kasla akit din angin alabsa-labsan na lang ijay palingkay. Bayan nyo nanang, takasaritak tuman ni nanang. Ibagam ano adda parikot na kanyak. Kat idiritso na, tapno mapagsaritaan may. Sana kasjay akos kusilapan nak, ajak mo't amo ti makagapaw. Saan asyak ti ibabain nyo kadagiti katugangak nanang? Ay nawaw, ibabain mo't asasawam. Saan kamot nga imbabain Kuskusilapan nyo kanuma ngamin ti katugangak. Basol na mulaang. Anya? Basol na ata isuna pay laang ti agnumar iti kwartam. At damat ititad ko kada kayo nanang. Kan maysa, pensyon ni Lucio dayjay. Di kay man agbalin ama naging bubukod. Di mo ni kalintigan ti kinapuskol ti rupa dagije at tao. Nanang sikat tinapuskol ti rupa na. Agraman pensyon ti sabali at tao pag interesan niya. Kasla kayat yo abukudan tayo ti pensyon ni Lucio. Ha? No siyak ti da kayo, kasari tayo ti abalayan nyo. Agsorry kayo tapno saan akumpormi ti mapampanunot na. Di yu panggapan ti makiapa kadakwada. Tatalaga adi kay ikan iti kwartayo nanang. Saan ko maakasta anak ko? No kasta nga rod, di kay basta gumurgura iti padayo a tao. Agbain kayo umata. Wine, agsuri akaw kan abalayan Priscilla anak ko. Pasensya kan ano kinusilapan ka ide abalayan Priscilla. Dakla atak nga rod, idi kinusilapan na. Katawan mo't amok anagapaan ta abalayan. Kamalik dayjay abalayan. Iso asure. Sapay lakuma at mapakawan na. Napakawan kan abalayan. Agyaman naklaunay nung kasta abalayan. No adda inaramid ko adi mo nagustuhan. Idiritsum laeng kanyak. Tapno amok mo't Awan dakes nga inaramid mo. Siyak ti ayan ti bidot. Iso nga imayak takayat ko ti agsuri keng ka. Ay nawaw! Di ka agbalin anatangsit kan managing bubukod. No adda pagsayaatan, ibingay mo. Iti kasta kat napimpintas ti agbalin alinnangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itin kay panang tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Talaga ka day, asaanan ang maurnos ti parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko, Chere. Saanan nana? Amangan numaalapay day ta iti nasaya at asaritaan. Saan ko na lang arudan, nana? Da kayo pa'y lang ti makaamo iti apuyo, tag trabaho ak iti syudad. Amangan numarigatan ka itchay. Ay nawaw, ad-adda ang marigata na no ag naedak pa'y lang dito'y balayo, kat nagwin naswas kamin iti anak yo. Ala, addaken ka day tabalasang ka. Ay won, talaga asyak ti agdesisyon para iti bagik, nana. No apay ngamin amasansan ti panagapayo ken ni Harold. Kasano? Katkas jay mat ti ugali ti anak yo. Makauma, nana. Di kay madanagan, tauray adayuak, mangipaw itak iti sustento ti anak ko. Masapaw, lagpasyudad kaya, Tireng. Kasapulan taawan mo't pagtrabahoak dito'y lugar yo, tatang. Apay ngamin ang pinanawam ti pamilyam. Ay nawaw, kay bagbagak laang anagwin naswas kami kini Harold. Kaasi ti ubeng iti kastangar aramidin nyo adwa. Saan asyak ti ayan ti biddo, tatang? Nagpasikog ka. Ita, ipaaywan mo iti ina ti ex mo ti anak yaw. Kasapulan nga rod, tatang. Kasano ang makatrabaho ak no awan ti mga awir iti anak ko ngay. San laeng kumaati bukod mo ang pagsayaatan ti panunutem. Amok ti aramidak, tatang. No agsweldo ak, mangipaw itak to iti sustento. Tapno di damat ko na. Narigat kami ngamin nakasarsarita no daduma. Saan nyo nga amo ti pagdaldalanak? Isuad di kay agsao akasta, tatang. Saan mat amabalin nga itugot ko ti apuyo? Tauray da kayo kat busy kayo mat. Ay nawaw, anya ti aramiden nyo dito'y dagos ko, tatang. Nangyega kiti nateng para kin ka. Naggapgapuan nyo aya. Kadwak ni Pari Pilaw. At dalaim may ginatang diti syudad. Mayat gayam ti timing ko tawan ti trabaho. Kaano nga agawid kayo ngay? Inton malimit laeng. Ay gayam. Kumusta ti apok ijay? Nasaya at kanumot ti kasasaad na ijay, tatang. Nangipawit ka iti kwarta para iti anak mo. Nalpasan amok ti responsibilidad ko anya. Nasaya at magnukas da. Awanin ti plano mamakisinublan kini Harold aya. Awanan. Nukas na ti kulam, yan niya ngay garod. Awan maramidak no talaga adi mo kayat. Adaman kami ni Jerry Jesu na danang. Wen taijay ti pagtrab-trabahuan na Harold anak ko. Anya? Iso nga adda maipawpaw na para iti anak yaw. Anya iti trabaho na dyan, anang. Sinaludsod ko ide, ngam di namat iba ganoan niya. Amangan mo't no. Ay na Harold, di mo man pagpanunutan iti dakas ti ina ti anak mo. Amok ti ugali tayo dyan babae, nanang. Kan maysa, apa adi na iba ganoan niya ti trabaho na dyan. At nakadilim-limod na. Mabain la siguro amang ibaga kada tayaw. Narigatan, nanang. Ang mga no di tayo amo, kat nagtaod iti illegal ti kwarta nga ipawpaw it na para iti anak mi. Awin gayam, agdato na kendani ka, nanang. Ay nawaw, agdaton ka iti sabali a babae, kunam. Alanganan mo't lang agsinublan kami iti tayo, Jerry. Pangasyo, tadiyo kumalapdan ti plano, nanang. No, kailangan ka.
Papel kumapay ti alaan ta, Danica. Ay nawaw, saan mo't ang masapol nga ang grande ti kalay sata? Sigurado ka, amangan no abaanak to. Tinapatag ka niya kat legal ti panagden nata. Pagyaman naklaw na itamaawatan nak, Danica. Siyempre, jakmat kayat ama sayang ti kwarta nagbanugam. Day tati kahit ko ka, man nakaawat ka. Sa nakas iti ex ko, mahilig da iti bungga. Iso ka di ti makagapo, no apay nga agap-apa kayo? Wen, tila da paggasgastusan lang amin. Inton maibus ti kwarta, siya ti pagpupudutan na. Di ka madanagan, ta sa anak mo't akasta. Mangala kamin iti papilmikin ni Danica nanang. Ket numalpas day ta, agnauden ni Danica diti balay no manlugot kayo. Saan mo't kit di adakas no kayat yu ti agnaud dito'y balay anak ko. At dala kayat ko amamuan. Anya day ta nanang. Maaklon na ka nga ta, oray adda putot mo. Ay nawo, napagsaritaan min kin Danica ti may papaniti day ta banag nanang. Maawatan na ka kaday. Ni nanang nga talaga. Mangala kami kadi iti papilmi no saan. Nasaya at mat nga rod no kasta anak ko. Awanag ti pagdanaga. Nasaya ta tao ni Danica. Ket amok nga ibilang nakaspudno nga anak ti putot ko iti sabali nanang. Sapay la kumata saan tong agbalin aparikot dayta. Agtugaw ka, Danica anak ko. Agyaman ako nay nanang. Ano samti balay mi ata nakasimsimple. Ni nanang mat, awan pagdanagan nyo, sa anak anaarte. Kan may sa, nairwamak mat lang iti simple apa nagbiag. Ti siled nga asidag iti banyo ti siledyo kan ni Harold. Nalawlawa nga minday jay, agyaman naktain manugot kayo nga agnaid kami dito'y nanang. Awan rumbo nga pagyaman na manak ko. Agnaid kayo dito'y balay, aginggat kay kayatyo. Tinapatag kat ambuyo ter aramidan niyaw. Di ka matanaga nanang. Tasan asadot ti manugang yo. Ay, di ka matmadanagan, Danica, tanasing petak akatugangan. Agraman ti kapsat ni Harold, nasingput matlaang dayjay. Saan kami akas iti daduma dita aman nakibiyang launay. Impaw it kunti kwarta para iti anak ko nana. Agyaman ako na, Cherry balasang ko. Awan anyaman na nana. Aywan gayam. Pudno ka di tinadamag ko. Nangala dadani ka ken Harold iti papelda? Wan ako. Anya? Ay nawaw, apay akas na ti reaksyon mo. Ay kwa. Awan nana. Adala ang nalagip ko. At dansamot na isawang ko adi mo nagustuhan. Awan nana. Agpakada ako ang tabi siya. Pangaasiyo tagatangan nyo dagiti masapsapul ti anak ko. Nukurang timpawit ko, agdawat kayo kini Harold. Wan, di ka madanagan. Tauray at dan asawa ni Harold. Saan namot aliplipatan ti responsibilidad na iti anak yaw. Okay, agpakada akon. Bye! Ay nawaw, an-anwan dagiti murang ti putot ko bakit? Anya kumapingay lakay. Igalgal ko Ani, saanen? Ni nanang tutimakam mo kadagita. Tila ang bado tati ilabam. Si kakit dimot. Okay lang kanya-kanya. Sigurado ka Wan, dimot imbagakan ka, anapatagmagtan ti putot mo kanya. Iso amaragsakan launay ni nanang ganyan ka nakasingsingpod ka. Siyempre, nasingpot mat ni nanang mo kanya. No natangsitak kat natangsit mo. Anya nga tanutulungan kang aglaba, tapno nabibit amalpas. Saanan? Agsagana ka kiti, tapno saan ka amala daw iti trabaho. Naglaing kan ngagpili anak ko. Ay nawaw, api akas naman ang tibagbagayo na. Wan ata nakasingsingpot tinasawam. Asikasuan na pa'y tiputot mo iti sabali a babae. Ay, kasta mo ka na yung tibagbagayo na. Wan ata no naragsak kayo, naragsakak mo't. Diyak pa'y nangag anaga pa kayo kinidani ka.
At dalata mo, ti saan miya pagkinawatan mo dadto mananang. Masulbar mi mutlata. Isumot lagayam nga awan magag ko. Kasta ti maiparbeng. No adda di yung nagkinawatan kan bakit mo? Saan ang masapul nga iwaragawag yaw? Hello, Cherry. Apay nga italaang nga imawag ka, balasang ka. Imawaga, tada napatag nga ibagak kada kayo nana. Anya ti kayat mo asawan na kong. Saan ako namang ipaw iti kwarta para iti apuyo? Ay nawaw, apay nga'y. Ag tinulong kayo kumakan Harold tapno maipayo dagiti masapsapul na. Narigatan nana, ang mga no sa bali at tao ti mairanod iti kwarta. Anya, Di ta magayam nga agnanaad ti asawa ti anak yo. anya kumaitano dito iti pagnanaudan ni Danica. Dayta nga rutkat nana, naglalaingan na ngay, nung mairanod iti kwarta nga ipawit ko. Ay nawaw, saan arupat kwarta day chay? Asikasuan nan tupay ninsaw. Iso ti mangilablaba kadagiti murang ti anak mo. Kaya't nalaray ta ti mairanod, madlaw mo. Ay nawaw, nasaya at atao ni Danica kunaklang arudan. Pagpanunutam man ngaminon iti dakes. Agkapita kapsa. Agyaman ak launay. Kumusta mit ta apo ko ta? Nasaya at magtikasasaad na. Nabannog ang nagayayam itay iso aday jay. Nakaturog manen. Nangyagak iti prutas para kinkwana. Agyaman ako na'y tamalagip mo ti apo ko ta. Saan mo't ngamin asarsarong karantiin ana? Ti kuna ni Cherry kanya. Kit adda ka no ti pawpawit na kwarta para itanak na. Upat abulanan nga awan impaw-paw itna kabsat. Anya, Wan tadi na kanu kayat ang mairanod ni Danica nga stepmother ti aputa. hinawaw. Tutulaing ti makagapaw. Wan kabsat. Di na mo nga awiran kan ilablabaan ni Danica ti anak na. Naglukon da dya tao. Agar-aramid man ako na akong. Adda kayo man ang tatang. Napatagtibag akin ka, Cherry. Ay nawaw, anya man ang tibagayaw. Sarong karamot anak mo Kan mangipaw it ka iti kwarta para kinkwana. Iti anya aga po tatang. Tapno mairanod day di Danica. Apay agumura ka iti asawa ti ex mo Nung mangipaw itak iti kwarta, sigurado ang mairanod day di babae. Di mo ammo tilawlawatay. Amok ti bagbagak tatang. Ammom ka di ani Danica ti mangilablaba iti mo rin ti anak mo. Isu kanupay ti mga awel ken insaw no busy ti ina ni Harold. Papansin a babae. Ay, pangasim anak ko. Saan man anatangkan ti ulong? Winaw, agsilsilos ka iso akasda ka. Apay ko mga agselosak. Saan apulos tatang? Diyak lang kayat ang mairanod day di Danica iti kwarta nagrigata. Una yan tigasta ka panunutam anak ko. Panagkunakit si katayan ti bigtaut. Nagsina kayo kin Harold takas tangaming ti ugaling. Awan ka di timpawit ni Cherry nana. Awan pa'y mat. Ay nawa, apay ngay. Nasurok nga upat abulanan nga awan impaw it na kwarta. Nalipatan ng samot yan ti anak na. Saan aday ta ti makagapaw? Nukasta. Amuyo ti makagapo no apay asaan amang ipawpaw iti kwarta da dya Cherry nana. Di na kanukayat ang mairanod ni Danica. Anya? Pagan ano ko man ni Danica ti kwarta na. Kat adamot ti kwarta mi. Ay, jak amo iti ex mo anak ko. Saan ko ang maawatan ti ugali na no daduma? Saan mo't ang masapol nga awagam ti ex mo, Harold? Ibagak lang ti pudno ken kuana. Ang mga no ad-adago na na. Ibagak ti pudno. Tapno saan akong kumpormi ti pampanunutan na. Sikapay lang ti pagpanunutan na iti kasjay. Paganaanom ko mati kwarta na ngay. Bay tapanunutan na no anya ti kayat na panunutan. Ay nawaw, sana mabalin. Nagul ulimag tayo. Amang ano panunutan na ahusto ti kasjay nga isawsawang kan araramidan na. Managing bubukod day dya babae. Nasayata sinong bata mo't lang tawag ko. Anya ti bagam aya. Napatag ti pagsaritaan ta.
Maipapanmat itian niya. May papan iti sustento ta anak ta. Anya? Apay adi ka mangipawit. Pudno ka di ati asawak ita ti makagapo. Saan ako naglibak? Isong agpaisaw. Ay nawaw. Awan ti dakis nga aramidon ni Dani ka. Wen angam di tamat ti pagnanaadan na. Diyak kayat ama irano day ta a babae iti kwartak. Ay nawaw. Among ka di ani Dani ka ti mga asikaso iti anak mo. Iso ti katulungan ni nanang ang mga awir ken inso. Isong hagtanang ka. Anya? Di mo iraman ti ubing iti umat mo. Awan ti basol ni inso. Iso ano siyak ti sika. Mangipaw it kamat iti kwarta para ken kuana. Ala agsamat ti anak ko tatang. Nag-resign kay ti trabaho maya. Saan pa Ay nawa, saan magayam kay tibagbagakit mapanmula ang sarungkaran? Nagadumo ngamin ti reklamo dagi jay nga agina. Sino tinamnamaam ang mga wir iti anak mo? Nagtrabaho ka? Ang mumot abisa kiti trabaho kiti talon. Ay, Di kag dalasutos kunak malay. Pagyamanam kit di at maanusan di sa bali at tao nga si kaswin ti anak mo. anya nga ruti kayat yung aramidak tatang. Mangipaw itak iti kwarta. Manulaang matipaw, pauit mo iti makabulan kay. No panunutom alaimbag. Kurang pwede taaswil daw dagiti mga awir iti anak mo. Chire, Imayak, takayat ko ang makita ti anak ko nana. madama digdigusan ni Dani ka ti anak mo. Anya? No kastoy abisi ket iso ti mga asikaso iti anak mo. Kasta ka di nana. Wen balasan ko, iso nga agtanang ka. Pasensya kayon akadagiti na isaw-sawang ko nana. Mala, kasaritam da Harold kandani ka. Amangan no kagura dakdagi jay. Nalakalaeng akasarita dagi jay, tamud-amud ti agpakumbaba. Iso asika, agpakumbaba kamut. Jak kayat ti gulo. Maawatan kayo nana. Di kay madanagan, ta ituloy ko ti mangipaw iti sustento ti anak ko. Kan binulan to asarong karak. Kasta ipariknam iti anak mo ti panagaya ti may sangay na. At damot kit dinidani ka, ngam sabali latta no si ka mismo nga inana. Ay, nawaw! Irespetom dagiti tattao ang mga aramid iti responsibilidad mo para iti anak mo. Ngamin, saan analaka ti trabaho da? Ikatam tigura iti pusom. Apresyaram ti sakripisyo kan panagayat nga iparpariknada iti anak mo. Agpakumbaba ka, tapno awan to ti pagbabawyam iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agpasentro ak ita tatang. Ay nawaw, kasano nga rodan nang iti may deliver nga order, Lorena anak kao. Binilin ko matket din ni Anton tatang. Isumanan ti mangi deliver kadagita. Iruar ko nga rod amen, to'y kartaw. Wan tatang, ita jumatlaang dahito apapelkan ko na. Listaan dagiti pangi deliveran na. O sige, Kanto'y limagasot, eran fina. ay nawaw, 5 gasot lang, ti eran fina. At ka di parikot tatang. Apay 5 gasot lang, kat ano ti ipadeliver mo kan kuana. At
Anusan na, taday talaang ti budget ko, tatang. Ay unay kan, malugi mo't jay tao ano kastalaay. Ni tatang mat. Awan ti dado maapagtrabahuan na day jay. Iso nga oray manuti itad ko. Okay lang kan kwa na. Iso nga awan agbayag nga iran kan ka at akasta kagayam. Kurang itad mo abayad da. Nagadulakit din ngay bagbagayo, tatang. Basta aramidin nyo latan no anya timbaga. Makiistambayak pa'y man, Marimila. Sige laang, Mari Lorena. Kasla na bambanok ka ah. Ay, wen nga rod, Mare. Naggapuak iji sentro. Anya tinaramid mo di sentro ay Mare. Napan ko kinasarita ti may sa abayer ko, Mare. Di, nanayunan man ng tisuke, Mare. Siyempre, mat Mare. Gusto Mare. Inot matan amanay nayunan. Uray si kamat, Mare. Ado mat ti customer mo. Sakto laang, Mare. Agasang man ta ipapak mo, Mare. Order ka di da kita. Wen, Mare. Ay, talagang ado ti customer mo ngam iti siya, Mare. Kagangay na atay mun una akmat anang rugi ngam iti si ka, Mare. Anya nga oras ang nag-deliver ni Anton, tatang? Itay alas 10 anak kao. Imbagam ko maata umay manan inton Lunes. Maudi ka numot din na jay apa nag-deliver na. Ay nawaw, kasano ang maudi? Nakanumot din trabaho na. Anya? Iso matimbaga na itay. Ay nawaw, apayakas tamat tang. Di naman imbaga na sapsapa tapno insaga na ako mamad. Kasanaw katlogi mo't nga men itid mo kan kwa na nga iran fina. Amo naman asa anak a big time, tatang. No ar-arigan kat small business pa ilaang dayta. Ay isa na rason na ita anak ka. Alangan may kasabali at tao tagsakripisya para itinegosya. Ay, mabiit man laang taawagak daya tao. Saan anasaya at tikastang aramid na? Pasensya kan, Mare. Agtrabaho aklat ta kabayatan ti panagsarita ta. Adu ngamin ti trabahok ita. Ay, okay lang ang Mare. Maawatak mo. Ni, addan samo parikot mo, Mare. Saan mo ten ama i-drawing tarupam? Kasano mo ngamin, Mare? Saan mo din ang maawagan ti sigod nga erand ko? Ay nawaw, apay ngay, Mare. Diyak man amo iti daya tao. Di naman sumbatan ti awag ko kankwana. Asino nga ruden ngay ti mangi-deliver kadagiti lakom. Sapay awan matlugan mo. Day tangarod ti parikot ko, Mare. Amangan ko na no adda mai-refer mo nga errand boy. Taoray isumot din ti delivery boy kuno kwa. Ni Marlon ti errand boy ko. Nung jak amo ano maisingit na ka iti schedule na. Ay, salud-sudam to man, Mare. Talaga kasapulak ti errand boy ita. Sige, kasaritak to. Bagaan kandulatan no anya ti ibaga na, Mare. Agrubata ko na na. Ay nawaw, nangan ka kadain marlaw na nakaw. Nagkape aklaan na na. Nangan ka kumaitiin na po'y tapno di ka mabisinan. Agmerienda agto ijayoy. Masapol kami na masapa ka rumarta do ti pa-deliver ni Madam Mila kanya. Kabailam ka day. Ni nanang mo, kabaala ka. Kan awan pagdanagan niya, tana saya at mat ni Madam Mila. Sana kasi tida duma di tama ng gundaway da. Naibag kumano ikan nakamanan iti merienda bijay. Sigurado day tananang. Numay papaniti makan kat saan mo't nga imot ni Madam. Naimbaglaangan ta nasapa ka ita, Marlon. Una ta kunayo mo't nga do ti may deliver ita, Madam. Wen, naurnong nga rod. Dagiti ka diti i-deliver ko, Madam. Adapay ije uneg. Rugyak nga rodan, Madam. Sakbay amang rugi ka. Ada ko matiket kung ibagakan ka. Anya ti bagayo. Agsapsapol nga minti kumarig iti errand boy. Asino ako Mario, Madam? Ni Mari Lorena. I-refer ka kumakinkwana no adapay oras mo Mabalin na tamot Madam. Isupay a sideline ka. Awagak nga rot ti kumarig. Ibagak nga imanugot ka. Sige lang, Madam. Naurnong manan ti order. Wen nga ro tatang. Awan mo't ngamin ti mangi-deliver. Ay kat agbiro kamutin Jay eran
Errand boy laangan ni Marimila tinamnamaag tatang. Ay, makapaasar tumo dahi nga Anton. Di mo pa basulan niya ang taon. Tasan mo't ngamin nga umanay ti 500 laay. Aday ta kay manun tatang. Nagbalin lang nga practical day tao. Isu nga awan makagapaw tapno guraem makasta. Kasanumet nga ron tinegosyo no kasjay laang tiaramidan na. Amuyo ka di aga po iti inaramid na kat addadag iti customer ko anang i-cancel iti order da. Saan mo't amabalay na pilitan day tao? No sakti ka, agbiro kalatan iti kasukat na. Kano mabalay? Itad mo mo't ngamin ti husto atang dante eran buy mao tapno di da sumadaw. Hello, Marimila. Nakasarita ko ni Marlon, Mare. Anya timbaga na ngay, Mare? Imanugot ka de? Uy, Mare. Kayat ni Marlon ti agbalin nga errand boy mo. Amuna ka di dito'y balay mi, Mare. Saan, Mare? Ngam imbagak nga asidag iti barangay hall. Itit kumatkit di tinambar mo kenkwana, Mare. Ay na, agyaman na klaunay, Mare. Dakkel at tulong mo da itakanyak. Naurnong nga minon ti ma-deliver dito, Awan anyaman na, Mare. Nasaya at atao ni Marlon. Nalaka akasarsarita basta itratom la ang anasaya at, Mare. Wen, Mare, awan pagdanagam, tasyak ti makaamukan ko, ana. Mapanak labiit itayan da Madam Lorena, nanang. Ay nawaw, kasangsangpot mo laang. Asino man anday ta Lorena, aya. Gayem ni Madam Mila. Agsarita kami, taadda kanumot ipa-deliver na kanyak. Di adun taon ti deliver mo. Mayat kat di tapno adumot ti kwartak. Anya, Di kay madanagan, nanang. Kaamukmot kat di tag-kontrol kita takaasimot laang tibage no sobra ti trabaho, anak ko. Dagitoy ti i-deliver mo, Marlon. Pangi-deliver madam. Tidaduma ije sentro, tidaduma ije kabangibang a barangay. Numaminsan at dapay ije syudad. Okay, madam. Siya kun ti makaamo amang bayad iti errand fee. Kastamot lang titulagan mi kan Madam Mila, madam. Gusto tapno agkin na awatan na. No kaste a karton kat 100. No dakdakkel mat, mapana 500. Depende mat lang ano kasano ti kaadayuna. Awan mo't siguro ti i-deliver mo inton bigat. Aday pa deliver ni Madam Mila. Ngam talo lang a karton, madam. Ken nalagaan ta bado ti linaon na. I-deliver mo nito nga ro dagiti order da kanyak tapno malpasan. Arreglado, madam. Isagana yung arod, tamasapa ak nga umay inton bigat. Irwaryo dagito'y akarton tatang. Nasuratan ka din na kita. Nalpasan ito'y jumatlaang dayto'y alistaan tapno saan amarigatan ti errand boy. Ti eran fee na nga'y. Siya kun ti makaamo amang tadkan kwa na. O sige. No saludsudan na, ibagayo latan nga isend ko iti Gcash na. Masapa ak arumar ita, tagsarita kami iti supplier ko. Anya nga oras ti panagawid mo nga'y. Depende Basta ibagayo kan Marlon nga i-deliver na amin dagita tapno malpasan. Itad kunto ti errand fee na no malpas. Alain nyo matlaang ti Gcash number na tapno isend ko laangan kan kwa na. Apay nga yakastoy, madam. At ka di parikot? Apay sa nga ribo lang tinsenyo kanyak. Di ka pa agyaman, tananayunan man ang ti kwartam. Ado tim pa delivery, madam. Kurang da ito Sapay adayo ti daduma. Kan naggastusak pa iti krudo. Ay nawaw, mano ti kayat mo aya? Di mo't naibagak kada kayo ti rate ko, madam. Insurat ko pa iti papel. Ti amok akit, okay lang kada kayo da iti 2,600 ko mati sendyo kanyak. Nagdakulan ta 2,600. Numano ti rate ko kan Madam Mila, isumot lang tintad ko alistahan kada kayo, madam. Ay nawaw, nukas tamot laang, agsapulaklatan iti sabali. Nangina mo gayam ti singir mo. Kunak no adda discount na, taado ti impa-deliver ko, ngam awan mo gayam. Saan mo tamay may sa tinang i-deliverat, madam? Nagsasabali mo't nga address. Pangaasyo ta isend nyo kumatikurang yaw, madam. Kumusta nga anya timbaga ni Lorena ken ka?
Agpatangkan mo't nanang. Ay nawaw, kasano nga iti balance na kan ka. Yak amo no masingir ko pa'y. Lugi ka matan ano kastalaang. Dahil tangarod ka. Manumot ti gastos ko iti krudo. Sakit agbayadak pa'y kanimanong Cesar, talugan na ti usarag. Awanan ati mabatikan ka. Awan nga rod nanang. Kurang paikit dit isang ariba kasukat na iti gastos ko ah. Naimbag pa'y ni Mila. Nakunayong. Maawatan na ti sitwasyon ko. Ni Madam Lorena ay na. Super kuripot. No kastamot lang ang amalugi ka. Uray saan lata na nakaw. Agsapon latan iti sabali nga eran boy na. Apayakas ta ti langam Lorena. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo aya? Dayjay amarlon atapang. Anya timbaganakin ka. Pakurangan na ti 1,000 nga insent ko kan kuana. Ay nawaw. Apay nga min na 1,000 laang ti inted mo. Kat ano ti impadeliver mo kinkwana? Iso nga rod ti kabailak, tatang. Manulaang ti mabati kinkwana nga inukas talaan. Amangan nukurang pa ita 1,000 nakasukat ti gastos na. Nang runa pa ikat abangan na matgayam ti lugan nga usaran na. Ay saan ko naparikot day tatang? Ay, pananggundaway ti kastangar aramida manakaw. Itad mo kumamat ti umno ah. Diyak magustuhan ti ugali ti inrefer mo nga eran boy kanyak, Marimila. Ay nawaw, apay ka di Mare? Una, tamanang gundaway magayam. Kasano aman ang gundaway Mare? Dakkel ti singsingir na kanyak, Mare. Anya? Dayta ti pudno. Amang ano saan kailangan anak kinaawatan Mare? Ay na, Mare. Inton sumaruno amang i-refer ka. Jay saan ko man akas gankwana. Sakit lang ti ulo. Abusado lang unay. Agsarita tapay man Marlon. May papanitan niya, Madam Mila. Anya ti di yung nagkinaawatan ken Mare Lorena aya? Ha? Kinasarita nak ngamin ken abusado ka kano. Na, siyak pa'y gayam ti abusado ita. Anya tinapasamak aya. Eh, kita nyo dagito madam. Dagita ka diti impa-deliver na kang ka? Wan, madam. 2,600 ko matibayadan na. 1,000 lang tinsend na kanyak. Anya? Apay ngay. Amang ano di yung nagsaritaan ti maipapan iti rate mo. Imbagak matkan kwa na, madam. Una yun. Inton sumaruno nga i-refer nak. Ije kumabot sana super kuripot, madam. Narigat mat lang ti mangi-deliver niya. Mapanak pa'y man iti ayan ni Marimila, tatang. Apay manain. Amangan no adam amo na nga eran boy, tatang. Ay nawaw. Amangan no matumpungam ni Marlon ni Jay kat aga pa kayo pa'y. Kasapulak nga rod ti eran boy, tatang. Jakmat kabailan nga i-deliver dagita. No apay nga may nadi mo itad ti umno ka nang iti erang boy mau. Maibirok mo't tatang. No sakti sika. Kasaritam dagiti buyers mau. Tauray paggudwaan nyo mo ti erang fee ah. Sigurado adida kayat atatang. Free delivery ti kayat dagijay. No aramidap ti bagbagayong. Awan siyak mo't ti maawanan iti customer. No dida kayat di saan laang. Alangan may asabali at tao tag sakripisyaw para ka nagwada. Mangi-refer ka pa'y man Marimila. Jay eran boy kumaasaan akaskin ni Marlon. Ay na Mare. Awanan ti mabirukam anasingpet ken nalaka akasarsarita kaskin Marlon. Abusado nga ro day Jay Mare. Dakkel ti singsingiron na kanya. Sikati ayan ti bidot Mare. Naibaga na maggayam ti rate na kang ka. Ngam no apay akurang lata ti inted mo. Agasang nga iti 2,600 asing singiron na Mare. Ay na Mare. Saan ato maray jay lugan no awan ti krudo na. Sa maysa, ab-abangan laang ni Marlon ti lugan apag deliver na. Ngam no kastaan nariri ka? Ali bagkatam dagita nga orders ta sikati mangi-deliver Mare. Siyak nga ro ti agad jas Mare. Saan ang masapul nga agad jas ka, Mare? Nalakalaang mati aramidam kat.
Ited mo ti umno kadakwada. Iti kasta ket adamet agbayag kang ka. Di ka agbalin ako ripot. Nang runan or aramiden damet anasaya at ti trabaho da. Ay nawaw! Ikam iti importansya ti bannog ti padam a tao. Di ka agbalin ako ripot. Ited mo ti umno para kadakwada. Nang runan or aramiden damet anasaya at ti trabaho da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.